namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hi ta hi ya mahlweni ri karhi hi update about Pheze Mayengani na beef leyi hi expecta ku vhele yeah, and then from there ta hi hundze hi hala ka Gagash hi update there and there, and then emakumu of course hi ta hi hetela hi DJ Sizer yeah, so hi ti 26 June kuna post leyi mi rhanga phanda yi poste na ku ngeze update a ti tele updates na mani vini manyana but hayi we are back. So a hi fika hi vona hi fika hi kombisa timhaka ta ku ni kombela mi ni pfuna ku kuma noyi loyi phela nandzu a wu boli xikhomelo xa machayina no kombela mi ni kumela yena or a ti vonakarisa hi yexe before hi pfula hi swi vona ku clip leyi liya ya khale hi ndiya mi rhanga phanda engeza hi ndla nchumu a hi vona a ku endleka yini la. Let's go. Ngakuplay a está hi filma a está hi vulavula ngoyi Swisona stiyemo swi thobeka swinepe ve yini swa ve tiplan ve ti landlele azo swi wa leswin'wana leswi swinene na hi ti I remember hi ze ku trenda ngo clip leyi hayi tin'wana clips la ti trenda swinene minkarhi yaliya and stuff so but ku hala ti trenda so ba 2022 ku hala 2021 is it 2022 ku hala ku hala yeah bo 2020 ku hala 2022 somewhere and stuff like that. So munhu loyi loko lavekeni swinene ka Pheze Mayengani as mi nga ku swi voneni kwalano so mhaka yi ku hawa swi ni nga mi hlamusela swona beef yi kona mara ku hi ti-file leti ni nga na tona a hi za hi helela ya ha ri ku paketeriweni ya ha ri ku paketeriweni Mr Post ni vutisisini ya ha tini beef ya yena ku nga si kumiyeriwi swi endlena ku swi miyerini swilo beef ya yena Mr Post ya ha ri ku teni and loko ni twa ve ri na sweswi thawa ya ha stakini le ka ngove leyi ko kumbe ni nge hi personal leyi hayi ku a ni nga ta swi kota ku yona swi simple. However, mina ni update based on leswi ni kha ni byeriwa swona I can't be going there handle na Mr Post mara ku hi ta updates veri ya stakini na sweswi so vete hi certify ku Mr Post ku hava ku i ta kha a tlela ka thawa ya yena this December so vhela swi counter as a failure, there is no way and the tower vele as ni tshama kha ni swi repeat hi expect ku yi nga gonya ka 3 so unfortunately i rhavi ra xivuyevini ka yena swi ya ku repeateni swi nga humelela Mayengani see and swi vava ngopfu because swa ku na phela swa ku na COVID sweswi swa Mayengani a ku na COVID nyana le ka Mr Post ku va na COVID phela sweswi mavona swi fika hlangana swo swi nga hlangana swona na music a nga ha na mhaka ngopfu na swo swa tigigigigi so a redzi ti-business a to va na mali ku fa ku compared to music ku la ntiyisi loko munhu a ri le henhla music u na mali yo tala swinene compared to swa music na ti-contract ti a va kha ti endla unfortunately ku a ni na ndyangu so a redzi guys a redzi nkarhi wa famba ku na yin'wana na file yi nga kona ni nga twa ku heyi ku na yin'wana artist yi nga ta biwa hi beef ya yona separately yi ta dedicateriwa risimu mi nga vhumba ku i mani mi twina ku nga ku ri mani munhu a fika dedicateriwa risimu a ri yexe a biwa hi beef a na leyi Mr Post sweswi okay sure yeah, I think hi veka yindlu ya Gagash ku ve na ti-major developments to tala swinene so to vheta hi katsakanya but ku hi sweswi hi vulavula ku yindlu ya Gagash yi languteka this way ke right le ka Gagash lama sweet lamanenge lama ntama a papayi wa ku enca swilo swa hombe leli electric fence papayi lo hela bye lama sweet lamanenge lama ntama electric fence leli papayi lo hela bye fukuza mafukuzeni xile ku fukuzeni as you've seen now loko hi langutisa swona ku busy swinene se na electric fence yi vekeriwini tidlazi mahlweni a swona ku swo se ti helerini hi ku languta laha se ti helerini hala mahlweni hala
mi khi ya hala ka right se na hala ka left yini a ma ku mi komba ngopfu na yini swa le ti ri first mi swi voneni but is the previous one mara a hi kota ku vona na angle leya sayiti hala kun'wana. As you can see, yi tirhini masipala swinene yi tirhini swinene. As you can see, yaleyo ndi ya masipala it's unique nga vula tani it's unique. A na ha ti thalisi ku busy ko ka za swi helela ku ri ni beli moyistela nkarhi hi live liya endleni gagashi but ku busy na hi ti thalisi as you can see ku sungula ti-bathroom na ti-bedrooms and stuffs na mabavhu ya lama as mi swi vonaka kwalano wako ku busy swinene ku busy swinene le ka masipala ku ndliwa swilo swa xiyimo xa le henhla so kota ku ri hotela mpela na toilet ya ku yo flota mos yo flota toilet letiya hi nga tolovela yo flota kunene toilet ya koho a ni nga yi vonangi kahle hi angle liyani ma yo flota na yo ku floteni yi le ku floteni so hayi hi leswo hayi hi nga vula ku nga i mhaka kahle masipala mi inspire vanhu se na hi swa kahle ku nga swa alcohol i mhaka kahle swinene na shawara yale as you can see ma swi kahle ma hi mhaka kahle swinene swi kahle swinene. Ya hi mi vhele khi hetela hi DJ Sizer already mi na risima swi ta ku hi rini ku van'wana already a va ni byeleni ro koko a yi nge ze hi kota ku va hi kota ku va hi update mara hi ta vula tani ku congratulations to DJ Sizer wa vhele ku va ku kambe ku na raha ku humelela ku yinsa ya ku va risimu ra yena vhele ra jikijiki nala ya xinamurini na ku ri ya ku ri loko ri raha ku minkarhi leyi loko ri ha ri ku trend ku ri na loko ni ri giyani mi kha ni hlangana timovha va kha ku boha ro risimu leri ri kha ri on repeat so hi nga vula tani ku congratulations to DJ Sizer ku va risimu ra yena of course ri kota ku va richa 1 million views in just a month a yi tirheni swinene hi 1 month a yi tirheni swinene i record man a ku ri rini kahle ni nga koti ku hlayela kahle ni kota ku vona swi endla ku ri record swi endla a yi beli record leya ya 1 month and 10 days ni vona ku ri humelerini to be specific okay ri hume hi ti 21 ta May ne then a postini la 25 la a ri ka a ku xota 1000 people yeah sure ku hi ti 25 ta June as you can see kwala a richa 1 million views a swi poste na yena hi yexe DJ Sizer so hi nga vula tani ku congratulations to DJ Sizer yona nyiko new record the whole day na le hi jikijiki because swi vula ku risimu ra yena ri teke only a month and I would demand that 25 and 4 days only so 1 month and 4 days yo record yale because minkarhi leyi a ku ri 1 month and 10 days hi xa makhombo so sweswiwa hi na a new record ya a 1 month and 4 days ku va risimu ra Xitsonga ra xigaza xa hina ri kota ku va ri richa a million views a leto ri swi mixiwa ni vula leyi xigaza straight so hi nga vula tani ku congratulations to DJ Sizer i record hala xibini na i record it's a new record 1 month and 4 days swi tiveni ma va beni reminder i DJ Sizer waloyi the new person a xi fika ku fika so hi nga vula tani ku congratulations to him ma swi kota swi sasekile no hi ba mandu vuyerelo xigaza mahlweni and a yi trend ni risimu a ri fika number 8 ne I think highest position was number 8 I think it was 8 ne yeah it was 8 actually I'm wrong aku ri highest position aku number 7 xi tekisini ya ku ri number 7 as you can see kona proof va yi ri kokwa aku ri number 7 i mhaka kahle swinene so I'm congratulate misalo i tirheni swinene yi trend ya ka number 7 on YouTube imagine YouTube yi tlhe yi kota ku va yi kuma 1 million views in just a month and 4 days xi bini hi leswo Run yeyo ndrengwa.
Ndiriyo khoyo ukho kunyedzela zvipikarani. Jigi jigi zvipikarani. Migunyedzelo zvipikarani. Jigi jigi gunyedzela zvipikarani. Udorichinyela zvipikara uyu. Udorichinyedzela zvipikara uyu. Jigi jigi migunye zvipikarani.